Thillha nupi khat hin chapang ni hi ana kiwa in hi chi chapang te ni hi ahung let phat hin Thillha nu komen omom jingdem Thillha nu koi hi chapang ni chu hoya akimu a hoya akiwa ham hi che thusim hi abon cha na het no ma hi le azona chan anangai tan 2018 kuma sumna sata na hla sapta je in upa khat Jeffrey ki tipa hi alung agim be se jingtan ana to khompi ho jong ana thadin azinu zong hi ana thadin acha te ni ani ki pui do in kara hin ana zam ta ve Jeffrin zong achanu kum thum le li chu ana po in ana zam tai lampi cho ha nal hle jing in achanu hi akichatan hepa all tolin atia hi le Jeffrey chun angai de pon ana chi te wa hi le accident ta ve Jeffrey aso pipa Lucas hi alungim hle jing in au pa thu chu sipai ho hi adong tai Jeffrey le acha te ni hin accident na sata ana to wang wachun ama ho hi ana so chaki tawin gamla lang ana zone phei ve gamla sunglanga chu ache lut hoi wa hi le in lui khat hi amuta ve hechilaya chu ga lu ding ti wa hi le achanu alien jonu hin hepa mi mong e hin ti apan ata san hin ana lut pi tho ve in sunga hin ana lut tawin Jeffrey hi alungim mong zinga hin ama la ma zong gi tha acha te ni zong hi tha dinga ti hi tai Victoria hi amit tha ha lo ji in mitwa ana ki wa ji in hi chi mitwa song hi ake tan apan la do pi tai Jeffrin zong achanu alien nu he polang ta avet sein aman anung langa kuna hi pistola kam leading aga atia hi le kining lovin gan hing bang vom le lu jing khat agaw bang hi ahungin apau chu ahung that tai Victorian zong a head in anung langa ke hin a hola hi le ama amit a ha lo ji chun koi a hi la he thei tapon hi macha lo ji he tapoi Victoria le Lily zong hi hichi ina chun ama ni bo thon tan a in thon zong hi ki chat hle jeng in hi mei a party sa chu awai thonin a to thlona hi le thei khat hi hong kili phe chapang te ni zong a tha nom hle jeng thlonin hi kumnga ana chi jouva thusim ga sei pan ki ru hi te Jeffrey so pipa Lucas zong hen a upa hi a hol jeng na lain aman zong mi a go yin hi amigoi ho hin ni khat Lucas a hin kolovin a upa gari accident namun chu a hin sei pi tawin a gari dan ho zong hin hil tawe hichimi holte ni chun ui ching ta kharia ki pui thlonin naw chamilim khat hi ui cha chu ana asawa hi le ui cha zong chun gamla ana pui jin khat te ni na in chu ana thlung tawe in sung chu ga lut wa hi le Victoria te ni u cha hi na lai thlonin ana dam se eng na lai thlone hin la ama ni hi gan hing banga nom thlon tan anyau nu di wang hen lam zot ji zong ane hetapon kengli hen lam na zot jing tawe mi hol ten yong chun chapang te ni chu lo in lang hen a hin puiven ana zen tawin hi Lucas in zong adong manu anabel aki puin lo ina achi thuna hi le doctor pun ana sei pi tai chapang te ni adam na hi aphamo hle jinge wang phatum ten ali nu hin pau ana hin la jin anyau nu lili wang hi pau zong he pon gam sa bang a hi jing tai tpa Lucas in zong in sunga chun lurin chapang te ni kho pi ding ati le khat te ni azam tai Lucas in zong Victoria na koma chun mitwa khat aga koya hi le Victorian zong a hin ki wa in Lucas su avet phare chun apa ana hi sa ki tai aji chu Lucas le Victoria pa hi ping kop thlon ana hi Lucas in zong alung sit hle jengin na paniaw ka hi ati pa kot sunga hin Dr. Pan zong chapang te ni hi ahungdam dom tan tuin wang apaniaw Lucas in zong ve thei tan te hin ti Dr. Pa zong chun hin sei ben chapang te ni hin kumnga sot ta gamla thlona chun ama ni lunggel thlona hin ave chingding khat aki sim thu thlonin ama chu mama na sawin ta lo ta ham aki hepoeti Victoria to aso pinu Lily zong chu Lucas apaniaw te na chun anom thlon tai anyau zonu Lily zong hi room sunga hin mi khat to ki chemin anu ne win zong hongvet go laiten Victoria hongin uicha to lang khon akap jinge hong ti pe room sunga hin Lily hi Victoria to la ki chem de pon koi to ki chema hitam mama tinu chu hitai zan hi pharin anu ne to apaniaw Lucas hi room khat anom thlonin hi le Annabel hin mi khat in a hin vet hli wa mutai aman zong aga na ganin Lucas su aga holding in a sol tai Lucas in lai ma cha amu de pon zo phar chuna mani zong aki thotlonin room ho choga ve le hlon tai khateni lup na lang zong I ma cha amu de hlon pon Lucas in zong kining lo wachun khateni gi na kom cha bang panga chun gan hing tam ta ahung do hin mutai Lucas in zong aga avet phada hi le ekatte chu thilla ana hitai thilla yong chuna hin sonin hi le Lucas su leng hla jingin ama zong aki so khatai
I het theina divin ga kiseile hi chi thilla hi mama ana ti zi hlon chu hi Annabel lin zong lungkim ta chun Lucas chu loina ana umpi tan Dr. Panjong Annabel ko machun tua ko na nangin cha pangho ho na umpi zinga inte azi chu Lucas hi koma a umai tani ti le ho in het kidinga ki ha poi ti pi tai Annabel zong in hlungin hi le chapang te ni wala drawing ana bol thon chu thil kidang ta drawing ana bol thon in hi ama zong alungim hle jing tan Dr. Pa zong ako phei tai Dr. Panjong Victoria chu alunggel vet na dinga chun hypnotize ana bolin adong pantai naw chamilim hi koi sim ham atia hi le Victorian zong mama sim hi enti Dr. Panjong mama ki ti so ana ta sandi hi layen hi chi naw chamilim zong hi Victorian sim hinti ama hi mama ki gela hinte atitai zanin chapangte ni chu ai mu sain aga ada hla hi le lili hi ana khang na laye aman Victoria ko machun thotan mama hongtai ki chim ki taw hi te ati anunia wo Annabel in zong agin mo phane na ma zong kining lovin khateni ruma ga chi a hele chapangte ni tailo chu koi madang om de pon aman zong chapangte ni ko machon I mo hlon tan jing ka na thowa hlon dia tina da laki tai azingin Annabel zong Dr. Pa ko machun chi kirin zana chun midang ogit zong kaza ato bangi ati Dr. Panjong chapang khat pen khu nat na neya oma hintin midang bang banga ki gelji a midang pau athoji hi ti Dr. Pa zong hin Victoria Thusei hi ata hi jing de matin athu hi aga khol tai Dr. Pa zong thil lui ho ki koi na hen chi in nupi khat te si khat hi aga dong in hi le te se pin zong kum som ni langwang ana hitan na sei bang bang nu wang hi khat a ome ama chu mingol ana hin acha to ama hi ana ki that jing hlona hi ti pe hichimingol nu ale khale athil keu ho chu box sign ana koi tup win hi chu hin kela tai Dr. Pan akhat langa Lucas song alunggel bang bang amang bang bang hin a upa hen hong ki mu sa e hichila ina khun chin lang chapang te ni ga hu do te te na hin ti pe tai Lucas in zong kho hin he phar chun Annabelin acha te ni chu poin lo in lang hin a che pi a hi le gan hing peng palep ki ti ho hi tamta anomin wala num ji bang bang chu hi hichi chu lili namu pharin aniki tai Annabel inong chapang nu te ni chu lo ina ko ni hin pui do in Victoria ko maga achi phe ai le Victorian zong ta chun nei kho sa ji hi ven mama na thei nom ji poi azole mama I hamlo in te ti pe e Dr. Panjong Victoria chu hypnotizable kidin aman jong thudo na nei ki tai mingol nu lim chu vet sein hichi nu hi mama na ti nu ati Victorian wangi ma cha seipon chedo en laya konin chedo en ati hichi pe ta chun Dr. Punjong anung langka vela hi le ko hom khat hi wala amoin thil kidang ta khat ahung do en hi Dr. Punjong thilum chan jose chu hin he hoi hoi tan Victoria to lili ana na in luya chun athu ga holding in akipat do ki tai thilhanu mama zong hen Annabel hi a imut perin amanga akimu sa tai nan ho hin naw cha pom pe ji wa chun ama zong alung hang be se jingin nan nu cha ga thatin anaw akipomin arza ma hi le min a hin del tai china ding dang om ta lo pharin man jong amau chu kol hin ana ki chop hla phin hi le ana thi hlon tai Annabel zong ahung king khangen hi le aki chatle jingin akoma hin thilanu pi khat hi anaw men hi ama zong apeng zinge hi chi pera chun lili hin anamoin mama ahung ki tai thovin atin Victoria ga kai thole Victoria wang a che num tapoi Dr. Pa zong khateni na lui chu a in chu ga hlung tai bang pang hin ko hom khanamu ki den gan hing Lucas te ina anum bang bang chu a hin muki tai hi chi pe ta chun a torch la yong chu ahung thitan hi le aman zong alon ji hello pharin a camera chun mun zo se chu ala le le en hi le mama lim hin la do in maman zong Dr. Pa chana that tai Annabel zong ina kira hi le anunga hin thil khat auma hin hi sa ki de aki he ya hi le Almera sung hin thil khat wang alut mo mong ti hetai aman zong Almera sung chu avet pharin thilhanu hung po do na ko hom chu amutai hichi pet ta chon Dr. Pa call a bolin hi le Dr. Pa la call do thei tapon a clinic hin a chi tai Dr. Pa omlo phanin Annabel in zong chapang te ni ki chep na le chapang te ni thil zo se chu hin choi in hung tai Annabel in zong Dr. Pan recording a ball ho video chu ave en hi le Victorian mama thusim ase zo se chu adi hi ata ta hi ti chu a hin hetai Victoria le Lily zong hin anune hi agial kholon tan amngani zong Annabel kom langa he ga achi phegu thona hi le lampi hin mama na ding tai
aniaw zonun mama ga mu phara chun atha nom hle zinge hil akining lo chun mama chu I changham chapang no te ni langta chu ahung hlai phe jing in hi chapang te ni zong akichawal jing thunin a room langa azam thuna hile lili hin kot a hin kam khum tai u nu anoniaw zong kha te ni room langa chun hungtan Victoria chu to ki thu thunin kot kha hon thuna hile room sunga chun mama zong hi walla chun awa le jing ta na hi ama ho nu cha zong kichabe se jing win azam do good wa hi le mama chun Annabel hin tu in tha ding ati hi tai hichipe ta chun Victorian zong mama ko ma chun bol hin Annabel I macha kalo loading hin ati lo hamati Victorian Annabel aga support jing chu mama zong alung ahang jing in Victoria te u chala athat thei de pon hichi chun Victoria ko ma achi phejin amit wa ala pi na su ke pi tai ho he phalo helin Victoria aniu zong hi hichini hla en Victoria te en langa hunga hi le mama hin ana that ki ta na sunga lu tai Annabel hi le ama hi ana thudena kho helova no ma hi tai hong thodo pharin atoma vel chun koi ma cha om tapon hichi phar chana man jong Lucas hi kola bol tai Annabel in zong Victoria le lili hi a na luiwa mama hin apui hi tante ti het phar chun hichilang choga achia hi le lampi hin Lucas to hongki moto thlonin amani zong achi hlon tai insunga ga lut thlona hi le koi macha ompon apolanga aga chi pai pai thlona hi le kol asana san ko ma hin chapang te ni le mama an to tai maman jong Lucas te ni o hin za phara chun chapang te ni chu akom langa hongding in aki ko phei tai aniaw zonu wang hin mama lang hi anachi in hichipe ta chun Lucas in jong aniaw nu chu abol luin aman akipom gu na hi le maman jong ahin etek tai Annabel in zong abek akon chun naw cha khar hi hin la do en mama chu aga ko tai naw cha chu ki pom phein avet a hi le agu kang kyo hi mama jong chun naw cha chu ave en ama naw agial do en alung an na hle jinge lili jong hin mama hi thilla hi wanga anu banga agial jing hi ta ji in aman jong akitom jing in mama aga ati le mama jong ahin mutan alung hangwal jing in anaw choi chu pai hlan khat te ni aga etek tai mama hin chapang te ni hi ki chopla pi ding ati hi tai Victorian zong I macha alo thei ta pon anuneo Annabel ko ma chun goodbye atin aga achi pheiwa hi le anunia vu zong chun alel hle ta wangin Victoria khu chu ahin tu ki de hichi phara chun mama zong achi thei ta lo ji chun Victoria chu ada hlan anaw nu lili chu aki kai phei tai Thillha movies khat hi wangin hichi lai don hi lungsi rom hle jing en hi maman la chapang te ni acha banga anakiwa ji a hla nom lo chapang nu aniaw nun la mama anu banga gela hla nom lo a u nu la ngai ki da a u nun la anaw nu ngai ki da aka lawa anu ne win chapang te ni hu do ding ati kille a boy se su a hitai a zo na in wang maman jong aniaw zonu lili chu anaw banga gial je chun a changtan amani hi peng palep akisu hlonin aleng che hlon tai sting le khatlanga apania vu Lucas le Annabel zong alien zonu Victoria chu achang hlonin ama ho zong lung helpumin in langa akile ta ve